N12 e tletse ka mesima kana potholes. Seo ke kgwetlho mo badirising ba tsela. Here in Wolmaransstad, my load almost falls just due to the potholes, not because of the bad driving or reckless driving. I am driving 10 km an hour, but the road there's no road. Baagi ba re go ka be go sa tsaya sebaka jana pele ga tsela e ka baakangwa. Tsela e di khuti go maswe ke tlhabilwe ke ditlhong tota. Tsela ke tsela e tona from Joburg to Cape Town. Mo tseleng e di khuti yana ke swabile ke tlhabilwe ke ditlhong. Mathata ga se fela fa mma. Potan le tsene mo distrateng tsotlhe tsa toropo. Go senyegile. Ha go bankanya ga pula e ne le teng. Ha ke re batla re thulana re sa reka di shocks re itlhobogile. Makgwa ba diplase ba tle ba thusa masepala ga ba tle gore ba thuse. Mbalula a re go beetswe thoko dimilione di le 45 go baakanya tsela eno. Tšhelete e teng a itle ka pele tsela yena ke a inka ke dumelane le province ke sebedisana le premier gore tsela yena re a inka re le sanral nako ya boshodu le manyofonyofo le kganna dintho ka baka la uri re lelekisa mejo e fedile mme. Mbalula a re o tla boela mo tseleng e gape mo sebakeng sa kgwedi go tla go netefatsa fa e baakangwa. Sentle English, SABC News, Wolmaransstad.